Sebentar ni ngadon apa jom kini kau ke Chinong ke ba om ka Chinong nong ka pen mo. Nong ka pen. Kini ketika stand mo. Nong ka pen stand. Adi wow ke internet yang kata meriang. Baik kilo kitab Marsyidang ya ulum baik kitab Marsyidang ya ulum baik oh ni bas baik wow kan penyipi kendian baik Marsyidang utap ya ulum hang ni apa jongka senong mo senong nong kasen bat markasa baik Marsyliang oh bas baik sejerang dum lawa pet sejerang dum lawa pet kajing dum sejerang sepok pat ke pernai ba pet pernai jerngam ba pet kini ke pentar pernikahan pentar pet kajing jerngam jangan ke pentar itnat ba mentah kalau ada ya uni ukba ba unki he kisan mo ban iki he kisan namar uni ya uni ukba kidang deptung ha kini ki benai mo ki baladep mo syata sejerong kedon kamu pelur syata sejerong kedon kamu pelur dengan salek ban pen pi ya kamu pelur mentah hakan ke por te yesa ban nga hakan ke channel nang ni direct ngan salek sya mau pelur mentah ngadon hapo jong kani ke senong nong kasen te ngatrai kam daslam nang ni sya tai sya jaka badon ka tourist spot hang tai te ngaru ngampat jupoi ngampat julek bat ngan sepet mentah hatu kalong kumno mo kalong kumno ka tourist spot hang tai internet nem internet mo okay let's go sebenarnya cuma pelur ngahapan ya lembah akan dikalenti mo sebenarnya cuma pelur ngahapan ya lembah akan dikalenti kini ketika lenti bawan ko stop bat bandai capo bairang mo te ha akan dikalenti kan tadon kalat mo kan tadon kalat nang kei najrong jongka markasa mo dengan salek benpri ya pi kena kesaj hak bede batka mau lur mah mau lur de kene keceka baitna ba pelapau nama de ya entah ngelek baik direct kampung mau lur bikin yang ni ketika tanbut itu nilai yui markasa mah de kembang laong ya pi ketika senang markasa kan ni kesenong markasa ketika wei kesenong kepa he kebayar ba bat kalong kesenong kepi tenat ba baik kalong kesenong kepi tenat ba ada kata-kata te kekring iki kemat jong ki priu mo bawan apo jong kani ke jaka kekring ba kani ka senong markasa te tangan salek benang tai kambiang mo salek benang tai ban kampun iba nak pantajong pi ya kenika lenti nadu nang ne sya nu chadu sya mob lur chadu sa mob lur mo okay ya ini lek na kenika lenti halo kom halo kesurok benlek mau penur kedai yak nang ni ke stesen jerong te hang tu ngayu ino entri syak ni syak bandrung nang ni syak ini berit itu tak boleh sibon makan sejerong itu tak boleh sibun mah.
Dengan niat nak ni kalian tim hang tu la thok no entry tang ba nak benta ki archaka ngathrai kabyang hi kani kadi ki sinong markasa mo kadi ka sin ka maningkong nak benta jo nga bangan poi cha kani ka sinong pe kadi ka sinong markasa itana ba kani ka sinong ladang pe chin pe kani ka sinong la i kumba kabyang ba mo kala kiu ba ha ka jinglong ke jingman jong kani ka sinong ke hang ni kadon kan ni ke pandal tip ngalak baniat ni ngamlak baniat lengban akan ni ke caka ngam tip mo han pet kan ni ka wei ka skutikan dia nasi cepat ban ngan but ka tu kemlele ngatrai nang ka jong aru dengan niat nang ni te ngatrai kadon ka kam ayu ne kumno ne hang ni kadon ke pandal ke bahe ke ba don chalenti te handai na kamta arsyakati ngila baniat jaga basuk sau syakate ka basitong babakin yat mo ikong kani ka lat bandat cha mo flur kani nang ni ong mo flur dah ngalak kelinang tu itu ikong yong kadai nak kani ka jaka tinang ni ngan sayat nang ni kani ka suruk kan mi sabai pas bat nang ni ngan sayat bandat cha po ka sinong sorry saka tourist spot hapo mo flur kani ka suruk ni kala sniwi kini kemsot tang balong kadang biang ingat try okay kani ni imat kadi kayo mo kadi kayo markasa kayo markasa hantu lapho the way to Mophlur ngatry halo halo kasurok pandai cha Mophlur kadai nasi jerong ni sepo sejerong toh beli sibun mo ba okay mentangan ya sejerong the way to Mophlur mo 5 kilometer na kani ke jaka nang ni san kilometer nadu na kani ke jaka pe kani ke dika yo shisha kadi ke yo Mophlur sorry ke yo markasa ngamut ban ang ke yo markasa mo ke yo markasa te chisen ke sni ladang yolat mo ladang yolat chisen ke sni ngan sawan ban pen iya pi kani ke yo mo markasa mo kayo markasaru kalabiang ba kasurok ni ka dang sniwi kasurok kadang sniw namar ngatrai labun ba kali di bawan mo kali di bawan pan pekai te san kilometer ti kam dang jingai re atang ngapor ngilapoi mo lada kan ni kesurok ka bahate ngin jendela poi kloi andre kan ni kesurok mo kalong kabala kam sniu ngalaman om mo kala kam sniu te nakatau ka kam simpor nak menta jong abangan poi sakatuka jaka mo baik ani ni kelas news ya banda dei kapor ba he ba slap ong kani ke jakang ni te la ima ba la asniu ba ndrai menta te kadang biang hi ngatrai te ngapan ya jai na kaneka jaka na kaneka surok ang ni kadon katliu kaneka kliu ko parit artat surok la jetking ba jetking nomor ba kat surok asniu kaneka diga mil mo kaneka diga mil mar ka samil karkhana oding te
untuk pej ini bahaya dan kita jaga nang ni milaban yui pej imat syadu syani kadon kayu nu kumno ne imat kadi kayu ko barim kan ni imat kadai kayu ko barim imat kan ni no te kayu ko patmai ti kala don sya tu syakmat kembang alak pen iya pi meneh te Henry kan ni kadai kayu ko barim imat pej kejaka markasa hang ni jaka ko itna bah pej syadu syatai syadu syatai kena babes bah jaka te ya mentah kenamba kan kam kloi ya jubut te pertak ka lenti kalong lenti ke bamda bah te ngamong ka kasniu trai kabak tang balong kala khono karong teh karong kala khono na kata tahu kala kam sistem na kata kali pepe cha te jirong pe lo cha te jirong ngamtip hatu ka kalong kumno mo ka clear ni kap clear mo satu jirong ndrei namar ba ngayo iyo lo barben ba ani kan turok ni te benda por baliur ba te imat sistem ba na kam tajung kali ke barit banwan sakanika jaka mo sakanika turok baik hapan ya jai na kanika turok mo jai nomor ba ka turok lakam new lihat ngaman ong saya mentang lapoi yang sekarang kamdai ka new ko turok kamdai ka new ka jakamo ndrei ka new ko turok bakal kok karong namar imat kanika turuk kalakam Islam imat nak kata new de kadang don ru ka banle repairing ya kanika turuk imat sisa imat kedai kadon ka tray yang ni kabaki tray no ini iya kan ka GTB yang ni bat hang tai tai ka GTB yang tai bidangnya tray kan ka surok penten bahaya kan ke surok hang ni kan ka GTB ka redon ta ka tray ke ki bahaya ban tray kan ka surok hang ni ikan ki macin hang ni ban bahaya kan ke surok mah mat kabiang hi na kapenta kan ke surok ban penpano namar ba kelas niu menit mo kan no ke niu jong kan ke surok entah ni lalong off road mo kan ke surok lalong off road ani kat neti la sistem bana penta jung kali pekinuan sakan ka jeka wow la sistem ba baik karong kelak lut mo karong kelak lut karong bat kadang stang kendiat nrai labun baki mau kita lapau sejerong mo mau kita lapau sejerong berpakan ka sengur bakan ka kawana satai sejerong imat ka dika podiu ni kumno ne kabes ba tip top ketuka teh benda dei cha kiwi ki jakai ketuka silia kendrup kulmar hi namar ka kasmur ba ketuka kan sene se jaka jungiru kabyang ni man penengkam ketuka nama jaka jungi sene te mo ibabun ki yo naki pung mo naki pung te katut te kawan imat kadai umpuk liu ni kumno ne hakini kipor ki bamta umpuk liu ki doni umpuk liu kani ke jakang ni kadai kalenti ka balong klawa mo kadai kalenti ka balong klawa baik ani
tu ngalak nang melak ban yat mo nak kene ni kat ni kan ni pe kene ke surok kene kejing sniu jong kene ke surok la sniu ba mentah la ti ba pe ni kene kat ni te la stom ba nak mentah jong ki turis bakinwan te kene ke surok tang bai kene ke surok imat kidang le repair ban pan bah tengah try ngakermen batang katukan ni katukan ke surok kan mangkum ni bat ngakermen hak portlang kan ke surok kan salong ke surok ke babit ke bebiang mah okey ya mentah namar baka tourist spot kadon cha jerong do ulum nak kata tahu ngaban kiu yo ni ulum mentang dan tang marway ni ngadan tang marway ndrei ngan yat ban poi sha ulum jong mau pelur mo te katu kali kami nang te na po silong sorry na po ayu mo mau pelur pik imat kadai shisha mentang try la kumno la 1 kilometer ngelayak try la dam yak 1 kilometer ulai kilometer siteng ke la alat kena bet layat bet dan mila jang poi tak lihat kami ka jakang ni kami ke jakang pelong klau ba bet ka pelong klau de paspor menmit di imat akan ke Jakarta ke kam long kerja hi ban paspor mesti ti melilai dah wala wan way briu marway kam melilai paspor mesti te ndrai paspor menmit di imat kerja ba pi kan ke Jakarta ke namar bang nang marba kadang dei kesin ke benitong nang Tanjunga bang poi kan ke Jakarta nak kata tahu okay it's okay I will be fine. It's okay. Kani kalian ni kadon. Kani kali imat kawan apo jeka jongka. Jadi spot imat mo. Mentang lajan poi pet tiba best dan akan kita bentah kani jika kadai hapo jongka sinong markasa mo po jongka sinong markasa panganiat kam speed lu omlong marba kasurok nge kalong baba la kam sniu nak kata-katau ngahapan yat suki kam suki kalau dang yat speed la dai ban poi nadu mene nadu poi nomor tang kilometer mo ndai nakadau ba kami kesurok kala kam sniu te nak kata-katau ngahapan yat kam suki baik kita kishin apa yang kami kesurok ba kapeni ya kita kishin ba kadang repair mantap mo nang repair nakray kadai bit nakanihi kalenti nakray nakani kalenti pan poisa nung ka mau blur kabadai ka tourist spot mo turning bahaya paham ni turning baik bahaya paham turning panuan way beriu tak per menit hang ni ti jak ba kalau jika pekerja ba imat kena keceka kendrai mengong eti tak per menit te kembali lagi baik hang ni bidang ya tray mo ya kena ka
surok ni ke ngapan ya sikit-sikit nak nika dika pangan poi spai iba kanika dika surok ban poi mo flurong ban poi cepo tourist spot ban poi tourist spot ang ha ta boleh sibun mah ngan lek nak nika lenti te ngah kermen ba hakapor telang ikan nika surok telah tip top ngatrai mentah kidang sina teh haba kidang sina kumni haba kajing tri kidang yat duot te ngatrai kerban mi ketelang kan bandawan ketelang te ngatrai kala biang bah ka surok te mentang ngilak poi sya mau pelur ketai kamap hang tai yo yang tai mo tai kamap hang tai welcome to mau pelur kanika mau pelur mentang ngilak poi sya kanika mau pelur te ngamtip ngan le cai tambah mentah ngan lihat sate sejrong ni sapok ni kong jika pergi ke di sejrong sepok pada ni you ada itang ni tahu kaya bet sejrong mah tah boleh sibun makang tah malak kali na ini kong mo yung ingaban lek bet nak kalian pisah di sejrong tah ngan ya bet ni direct bet sa du santai sejrong tiang ni kadon kenika pung imat kenika pung dok khane kenika pung bagi su bukai ni imat kadai kapung dok kai ngan fry ke tenat bat setenat ru nak benta jonga akan ka sini ba kadai ka tren kapaningkong nak benta jonga bangan poi si kan jika wow betul kelong paknau muja mo wala dang adon marway handrei kamentim jonga kemen mentak ki POE nado na stray mening al ong happy ba kadai ka mo ka padum lo ba pe ni lo am tau don sipun bau lo tang ba ngatrai lenti teng trai kapian ni ngatrai te ni kadang jengai tu mo kadang jengai te ketaka pelur tourist spot te kam lilei te wala da ka jengai ru ni pajang ni pajang ni mi kai ru namar ba ul barban utap ya kanika jakang ni namar kani jakang ni kadai sya jirang lum mo kadai sya jirang jong lum na kata-katau kadai jaka kepa repen bau ni ul mo ul ni ulong perben bah oh bet kani ketika mau pelur wow kumno syai ngan lek kesin ke peningkong na konta junga hang tu sanbut kadai ka sanbut na konta ka ayu mo no tam ka pet hai pat ngan lek mentah syai pat ngan lek mentah ni jerong ngadon namar kadai kasin ke peningkong na konta junga wow siya naman light maplur siya ini tah ngatry siya tayo ngatry kani ni mat kadika school mo
ke school. Hoi ke di school. Ketu ke di school. School Sinong. Kamera ru domba namar. Jen hau mo, jen hau Pe kan ni ke di school. Mo ke di school. Ke school Sinong imat, ke school Sinong mau penur. Te ya, ngin persang melek cata hikmat kalong semua. Kani ke di kapung. Kani ke di pung. Pung Kani ke di ke entry fees. Ban briu mat. Hoi ke dan. Rung nang ni Mbak. Te surung mek. Apli. Kat nasiu. Ha? Si Pak Marwai ke dan ke yang tu. Ani ban kum nete ban siu te la chitompi. Ban yu ke yu. Dan ni kesin ke peningkong na betajonga pengawan cene nak kata tahu te okey nak betajonga biang 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 mo sisin lanu mo tangban mo tangban ayu mo request nak bentajong ki tourist spot tourist bakin wanang ni biang Amsyare? Hapsiu. Te ladasiu. Tengan wan biang hakuik por namar ba. Menta te itu itaupi. Mo. Te ladapi plan ta tengan suan ban request malah. Henry. Ya kaban ayu te ban hapsiu te ngaban lek paiswa. Namar mentang wana po nostoin. Line by line mah. Te okey lada piong stiu dengan sawan biang namar ba kan kampura nang kapentajonga biang biang te lada piong rungan surung monumala tangban ayu monumala request monumala te biang te manumba peniat kan ka ayu ni manumba peniat ka Sinong ne peniat ka association tourist association tourist Tapi guys entah ni ngelawan hang ni entah mo jika kalong domba kan ka pertiga mariang ngamla bandrung sepok mo mentah kesengi te ban peni nak pentajong piro ngamla namar ba pej hang ni te tang ban pej nang ni setai Sia yuru melak ban yu te melak ban rong sepok. Okey, hakoi kesengi sawan mo. Hakoi kesengi sawan kan sepeni bahai pi ya kan ke jeka. Menta kan nong tangka introduction kan menta jong pi. Ya kalenti lek kalenti wan ke jong pi. Kumno bepinwan ban poi sya kan ka tourist spot hang ni. So it's okay nak menta jong compare dengan lek paino nomor ba ngaru ngakam kerki. Masulai tang diet tang banwan ayu mo te tang banganwan ban yu bijat hang ne te labiang ngam yu isu nang ne am yu isu ka la derban palat kan ka lo te okay guys next time I will show you this place okay te menta ngan lek no ngan lek pai no Kulit sibun mo ba ngan sawan biang mo. Meleleng ngan sawan biang hawai por lada kan ka pertai kamariang kam pernai mo.